Mwen ka di mwen te pe. Mwen pa ban nou mati mwen te pe, ok? Mwen te pe. Se sa ou mwen pase nan tet mwen kote ke, ok, man nan la me, man tire, tout bagay sa ou. But, mwen pa te vele te kon. Pa telman, se te kon, mwen se ti ok, konya mwen ka fel, konya mwen la, konya se dat jouan, mwen ka di le, tout proses lan, tout papi yo fin entre, takou yo fin fizik, an pil ba ki pou entraîner pou vin an soldat pretty much. Mwen sa a komanse fè an bon bri, rele sou pou san bezwen. Jou yo di kon sa pou mal tire, hein? Pou mwen al kwalifiye pou mal tire, hein? Je di, guys, m'a kite sa pou to story sa mi anko. Like, zop yo kase, like, ou manje ki nan